razvoj svoje djeci, mladeži i odraslima. U budućnosti imamo natjecanja već u planu, ali trebamo čekati da nam se grupe formiraju i da vidimo kako će to sve funkcionirati, ali obavezno ćemo ići u natjecateljske grupe. Ideja je naravno nastala iz potrebe da se počinje nečim baviti nakon završenog studija, tako da smo morali jednostavno krenuti u nekakvo poslovanje. A konkretno ideja za Matrioška kao ime kluba je kolegica ovoga, točki sad sve izredno. Ime Matrioška je nastala iz konkretno onih malih figurica koje obično ljudi zovu babuška u ovom području, ali to je zapravo izvorno iz Rusije i zapravo nam je bilo zanimljivo što su to zapravo figurice iz manje u veće idu jedna unutra kao druga, što su zapravo nekakve razvojne faze znači, naše djece i mladeži kao što idu od, ajmo reći, predškolskog doba do ranog djetinjstva i ostale neke te naše trijade, tako da ćemo u principu kategorizirati naše polaznike kroz ta nekakva imena tih matrioškica malih. Što su one starije, to su one veće, to su više ukrašenije, ajmo reći, odnosno imaju više znanja, motoričkih sposobnosti, više elemenata, imaju više nastupa, znači to je čisto jedna progresija razvojna, tu zapravo naziv Matrioška. Najprije sjećanja su nekako uvijek bila druženja sa kolegicama na tim projekcijama, bijeg od svakodnevnih dječjih briga, koje su bile nama najveće tada, naravno, i na kraju krajeva natjecanja gdje smo mogli pokazati svoj svakodnevni trud, što smo tijekom te cijele godine postigli. A naravno našim polaznicima je bitno pružati najviše taj socijalni razvoj, društvo, dobro druženje, dobru okolinu. Além provado em papel moeda, poesia metamorfoseada em cifra. Programi s kojima smo krenuli i s kojima krećemo od ove nadolazeće školske godine su uglavnom programi znači, plesa, akrobatike, baleta i uglavnom sve što će naše polaznike zanimati, a konkretno se radi o djeci i mladeži. Prvenstveno o djevojčicama, odnosno znači, ženskoj populaciji. Dakle, od predškolske dobi pa skroz do, ajmo reći, juniora, seniorki, 18. godina, koliko već oni imaju. A matemática da arte em papel de pão. Plesom se bavim od 7. razreda, znači negdje 8 godina. Nisam baš počela od malena. Privuklo me jer se u Sesvetama otvorio klub navijačica. Cheerleading, američki filmovi i ono i to me sve jako privuklo i htjela sam probati. To je bilo prvi put ovdje u Zagrebu, čak ja mislim, tako da me to privuklo. Sad si jedna od trenera uz Nikolu i Pa da, bilo je puno sportova koji su onako bili iz godina tokom studija. Kineziološkog, ali definitivno najdraže je bila gimnastika. Tu sam se baš najviše razvio, najviše prepoznao. Tu sam uz profesore baš bio i par godina demonstrator, tako da mislim da u tom području mogu najviše ponuditi svim našim polaznicima. Ali nisi došao na klasi iz gimnastike? Ne, gimnastiku sam tek vidio na drugom fakultetu. Prije sam trenirao rukomet, tako. Karlu poznajem od kako smo išli u isti klub, prije u prošli klub, zajedno smo trenirali, tako da mi poznajem duže od njih troje sve skupa. Nikola mi jednu godinu u prošlom klubu držao gimnastiku, tako da mi je uvijek bio trener, ovaj već drugi put. A Ana je sad prvi put u ovom klubu da mi je trenerica, tako da njezin balet i rastezija to me najmanje privlači, ali ovako je dobra trenerica. Stroga? Ne baš. Specifično ritmičkom gimnastikom mislim da je to idealan sport za razvoj mladih djevojčica, pogotovo kad se u razvoju u tom pubertetskom djevojke. Ali općenito preporučam roditeljima uvijek bilo kakav sport za djecu, zato što je bitan taj motorički i funkcionalni razvoj